I pozdrav svima, dobrodošli na kompjuterski tutorial kanal. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da provjerite da li vaš antivirus radi. Prvo što ćemo uraditi, otvorit ćemo Notepad i ukucati ovaj kod. Ovaj kod će biti u opisu klipa, pa možete i vi isprobati. Samo ukucamo kod u Notepadu i sačuvamo fajl. Nije važan naziv znači. I sada kada smo to uradili, idemo da ga isprobamo. Pošto ja imam Avast antivirus, a i kod ostalih sigurno možete ovako, samo kliknemo desni klik na file, scan i to je to. I kao što vidite pokazuje da ima virusa, ali zapravo nema. Taj kod je napravljen samo za isprobavanje funkcionalnosti vašeg antivirusa. Neće vam naštetiti i kao što vidite ovdje piše test, iCar test, no virus. Znači neće vam sigurno naštetiti ništa, tako da ne morate da se brinete. I to je to za ovaj klip, nadam se da vam se svidao, ukoliko jeste bacite like, share i subscribeujte se na ovaj kanal. Pozdrav!